Бүгүн Бишкек эл аралык кино фестивалынын алкагында дагы бир чоң мындайча айтканда жаңылык болот десек болот. Себеби дегенде ошо Түркия мамлекетинин кинематография департаменти менен ошо Кыргызстандын кинематография департаментинин ортосунда ошо кинокомиссия жана кеш-шүббейт тажрыйбаларын алмашуу максатында меморандумга кол коюлмакчы. Бул эмне себептен дегенде баарыбызга белгилүү болгондой, ошо кино тармагында акыркы жылдары Түркия мамлекети дүйнөнүн мындайча айтканда алдыңкы үчтүгүндө бар десек болот. Ошондой эле ошо кинокомиссия жана кеш-шүббейт ишинде Түркия кинематографисттердин тажрыйбасы мол. Ошол себептен биз ошол тажрыйбаларды бири-бирибизге алмашып, Түркия мамлекетинин ошо тажрыйбаларын ошо Кыргызстанга да алып келип иштетсек деген ниетибиздин максатында ошо Бишкек эл аралык кино фестивалынын алкагында Түркиянын кинематография департаментинин директору Бирол Гүбен мырза менен бүгүн ошо Чыңгыз Айтматов кино үйүнүн Чыңгыз Айтматовдун өзүнүн баягы иштеген кабинетинде кол коюлмакчы. Бул дагы болсо мындайча айтканда бир сыймыктуу иш-чара деп койсок болот. Gönül coğrafyamızdayız. Buraya köprüler, daha önce kurulmuş köprülerden geldik. Biliyorsunuz Cengiz Aytmatov sadece Kırgızistan'ın değil, bizim de kahramanımız, bizim sinemamıza da çok büyük katkısı oldu. Biliyorsunuz Al Yazmalım, Selvi Boylum Al Yazmalım gibi bir şaheseri bize hediye etti. O yüzden şu anda onun yıllarca çalıştığı odada bulunmak, çok önemli bir anlaşmaya imza atmak, bir işbirliği, sinema içinde bütün sanatları barındıran, bütün kompozisyon, biliyorsunuz sanat bir kompozisyondur, müzik bir kompozisyondur, resim bir kompozisyondur, edebiyat kompozisyondur. Sinema bunların hepsini içinde barındırır. Dolayısıyla burada kompozisyonların kompozisyonu için bulunduk. En güzel kompozisyon da bu coğrafya zaten. İşbirliği yapacağız. Film çekmek çok güzel. Birlikte film çekmek daha da güzel.